Some of you start listening to Michael Bublé's songs on repeat in the first week of October. Don't deny it. I am one of them. It's beginning to look a lot. I love Christmas songs. You love anything cheese when it comes to music. Tal-waqt naraw nitbih il-Christmas trees f'nofsa u wissu. Verament huwa xogħol mill-isbaħ. Insomma, il-miliet huwa wieħed mill-isbaħ żminijiet. In-nies verament jingħaqdu flimkien. U din is-sena aktar peress li s-sena l-oħra ma tantx iltqajna b'akbar restrictions. So looking forward għall-ikliet u family gathering. U għal Secret Santa. Hija mitu. Ċajta party. Fir-realtà ħafna drabi li jiġri li nkunu ftit jiem qabel Christmas Day u nirrealizzaw li ma xtrajniex regali għal kulħadd. Il-verità, grazzi għal-Gemma.com.mt għarafna kemm il-Christmas shopping għandu bżonn budgeting. Ekku, fil-fatt tajjeb li ma nħallux għall-aħħar biex naraw x'hemm bżonn nixtru regali. U sabiħ immens li nixtru regali għal dawk in-nies li ovvjament tant huma close tagħna. Ukoll huwa importanti li nofqu bil-għaqal u skont il-but tagħna. Ukoll importanti li konna lista għal dawk lil min iridu nagħtu u jekk nistgħu nixtruhom qabel ovvjament aħjar. Eżatt, just make best use of the sales and offers li jkun hemm available. Qabel il-milietu, ekku ukoll ma nħossux l-ispejjeż kollu f'daqqa. It's all about planning, baby. Tijaj diġa xtrajtu. What happened to all you need is love? All you need is love. U għen niftakru li it really is the thought that counts. Meaningful gifts don't need to be super expensive u tinsawx li grazzi għal kampanja ta' Gemma fuq il-website gemma.com.mt isibu diversi tips oħrajn ta' kif tistaw tfadlu l-flus u tixtru bil-aqal meta tiġu biex tagħtu r-regali tal-miliet. Għal iktar informazzjoni jitlu fuq is-sit www.gemma.gov.mt. Aħna nawguralkom il-miliet tajjeb u m'għandix dubju li nerġa' nitkellmu ħafna minn nisa sal-miliet. Moħħkom hemm. Ciao, bye!